Asikubingelela sikwamukele lapha ekhaya igama lami nguSihle ngumthembeni nguprince ngakamyeza isibongo bathi ke usiphalaphala sentombi enhle emhlophe yamshiya ifoni yathi nemayizeni umasoka yamsaba yamzontombi zimqomela ukukhuluma kwakhe abanye baqomela imali yabo ubudukuduku uthi lemboza ngithi enhlungwane omagilogilo ngimnyama njena nje bakithi kangipenje kodwa ngifuza umkhulu wami uvendle kaphuka kanje kanti ejikele eshobeni umdlalisi wengane kanti kudlunina kwaphale phakathi qashula imbuzi iboshiwe namhlanje ke zulo muhle kakhulu sihamba nensizwa laphana iciko insizwa lena ijongo nje ijongo leselincane elidakhi ke dark and tall yes isho njalo intombi dark and tall to husband loyo hamba insizwa legama layo ke Mkhonto asibuyele sikwamukele futhi ohlelweni ezociko iyabingelela bafowethu mhlawumbe mfethu uma ungatshela ababuke nje lapha emakhaya mfethu ukuthi igama ubani udume ngani wenza umculo uma ukwenza umculo uyichaze nje mfethu ukuthi ubani igama lami ngumkhonto isibongo sami ngumfokansele ngidume ngegama lika gentleman noma incwazi emhlophe kwezomculo gentleman yeah ngithola nje ngendlela ngathola ngayo ngokudabuka ngisemelmont ehlabathini entembeni kwaNomhesha isigodi ngiphethe uZulu inkosi yami ngiphethe induna engiphethe engibika kuyo makukhona izinkulumo uZulu awumuntu leli gama laMkhonto liqhamukapi ngoba phela abanye abantu bathi Mkhonto gwaze ekhaya Mkhonto gwaza kwezizwe Mkhonto njani ndo leli gama leli futhi igama malithi Mkhonto ngaliqedela ngani noma yiphi indlela ofuna ngayo kodwa mina waqamba abazali igama phela semthethweni likhona phela emthethweni kahle kahle lona lisukela esithakazelela ngithi mina njengoba nguNsele ngikulinda Mkhonto manje mase benginika ke nganikwa emagingeni komalume bathi Mkhonto zigidi ezinkulungwane namashumi amakhulu suka ngomfikazi umuntu ofile nasensizweni ke ningi phela ngithi njengoba ngiyumkhonto nje bayaqedela abafethu ngendlela eshaqedela ngayo nangekigaba nangegameko yazi nawo umukhula emuyinsizwa ngibonga ngisukele egamekweni akuvele kukanjwe nje unyubo ungenzeni ukuthi yabo hayi ngiyaqonda kahle phela mangabe ungenazi igameko uyinsizwa ugcina ungabinazi bo ngoba usukungena igameko noma isukungekho into ekuthiwa iyabaluleka noma iyadaluleka phe kwakho noma phe kwegama lakho mhlawumbe mfowethu ngiyafisa ukuthi ngesitholelana ukuthi usungena nini emculweni kamaskandi uqala nini umculo mhlawumbe ngoba vele umbuzo wakho uqondile nje ukuthi emculweni kamaskandi nomculo nje ukuthi umculo uqale nini ngoba phela omunye umuntu ukuthi othi nomlando ukuthi mhlawumbe umculo mina ngaqala ngiyiculela mhlawumbe iAfro pop ngaqala ngiyiculela iHip hop ngaqala ngiyiculela mhlawumbe stage mangabe ngicula mhlawumbe act kodwa wonke umuntu uba nomlando ukuthi mina ungena kwamculo ngangena kanje noma ukungena kwami uqala ucula ngiqale kanje ake ngingatsheli wena ngitshela mhlawumbe abalaleli uthola umuntu babuka mina umculo into engathi ngizalwe nawo ngoba buhlala ukhona egazini lami kodwa ngingekho esimeni sokuthi into engizoyenza mina kusasa yabo ngijolele ngizokhuluma ngingajaha ngivamisile ukujaha sokungezwakala ukhuleka kanjalo manje ke umculo uqhume njengesithombo emoyeni wami noma empilweni yami kakhulukazi ngibe specific nje umaskandi mina bengakaze ngicabanga ukuthi into engase ngiyenze noma mhlawumbe into engiyocina makhulu isidlala makhulu kodwa ke ngoba umuntu nomuntu usuke nesiphiwo sakhe asabelwe nasiphiwo nasinikwa noma ngizothi ubizo lakhe la bizole khona ukuthi ayophelela khona ngoba umculo wamaskandi uyifikele kimi sengithe cool phela yabo sengiyinsizwa nje iqinile sengiyibonile nezinto sezimile mawufika ke ngo 2014 kahle la ngiqale khona uthatha isigidi ngithuka 2014 ngiqale lapho azenza ingoma kodwa ngangafikela ukuthi ngisengakhipha album
usunga e-studio uthe ngo-2016 washo ukuthi lento engiphilayo la ngaphakathi ngoba mina ubizi ngiyifanisa nani into yomculo ngifanisa nenkolo ngokuhlala kimi ngifuna ukuthi mhlambe uwenza ngoba ngikukhumbulile anginaso isizungu sokukhumbula into nje uyangidalela umzwa ngedwa mangabe ngizikwenza so ngo-2014 ngingaqala ngayokwenza ngo-2016 ngiqala ngenza album Facebook so ingoma yaduma kakhulu Facebook kuba abantu abangaziyo kodwa album yena yathi Ngiphumelele Moto lokho ngikwenza ngoba mhlawumbe ngisho lokumbuza ukuthi mangikhuluma ngiyithanda ukuchaza cha ngiyakuzwa kahle ngane yakho manje uphumela imoto uphuma kwesozi imdola kwesosigwebo sentambo yebo izingane zakwethu ubuka futhi noma mina ngisentembeni kodwa ke intemba nokuba vele kukanje akuhlukaniswe lutho entembeni manje kosigadla ugadla ngizothi ungaphansi kwentembeni kodwa yena ulapha emangidini manje ukuthi kusezansi wona manje intembi enkulu mina ngiphezulu bona bangalezansi phansi kwephoba cha Mkhonto yazi umuntu mangabe kubuka ehlele ekhaya mhlawumbe ngasho ukuthi awulacija leli jongo modo lathi kangaka lenziwe yini iqoke nje ukhetha uculo kamaskandi ngoba mningi umculo obungayenza mfethu mhlawumbe ngoba sekukhona into ukuthi uculo kamaskandi mhlawumbe umuntu ongahlelekile noma mhlawumbe umuntu ongafundile noma mhlawumbe umuntu ongarizini ngabeka kanjalo wena yini leqhumezela ugcina uzinikela ukuthi cha athi ngiculo mhlawumbe uculo kamaskandi uqoke wona kuyona uculo khona umculo kamaskandi angiukhethanga mina ukuthi emculweni yonke ngizokwenza wona uyifikele wona ngendlela wafika ngayo nama ngikwazi ukuchazela into eqondile ukuthi kuze ngizole semumaskandi usho ukuthi into yenza kanjani ngingafana nokuthi nje yabo umuntu mayethi uyethwasa usuke engazeni ukuthi kusasa isangoma uqala kanjalo awuhleli anginayo incazelo engakutshela nafuthi ukuthi hayi ngiplaneka lokhu nalokhu angazi ngenze ngisho yonke la mhlawumbe nakhona futhi ngathi sandla sami sithanda ukuthi sibe sihluka ngoba angiqala ngabuka ukuthi kwenziwa kanjani ngitho lese ngiphakathi hayi ngizwa kahle lensizwa lena mangabe uyizwa kahle ke ithi yona kumculo wayehlela phezulu njengedlozi ethi yavele nje yafika empilweni yakhe kwenzeka nje ngemvelo akusikho mhlawumbe ukuthi yathanda ukuthi ayiculwa kanje kumasathi ngicule nami noma mhlawumbe yayibona ifuthile phaketheni nemali yasithaya ke ngihambe ngestudio nami mfowethu umculi lana ngoba uma ucula mfowethu kuyaye kube khona lesithile role model mhlawumbe nje kungasohlangathweni la wezomculo noma la kamaskandi imuphi lo mculo lona ukuthi mawumbuka usho ukuthi cha ayi le yansizwa ngiyafisa ukuthi ngifana noma ngiyabukela kuyo le yansizwa lena noma ngiyihlonipha le yansizwa lena yakabani yazi bengithi ngeke uzibuze lo mbuzo ngathi ngoba yini ngicabanga ukuthi mina wonke umuntu ongibonayo uyabona ukuthi lo mhlambe abaningi bacabanga ukuthi ngizala ubhenguza yabo nami ngeke ngayibuza nje lonto leyo ukuthi lensizwa ngabe izala umfoka molo yini ngoba mayibuka inakho ukufana insizwa zalapha kaThuli mfowethu uyababa la ya ngithi uyi-role model uyi-mentor noma engasekho ngathi ngikhumbula ngokuthula uyi-mentor kuzinto eziningi engiyifundile ngokulandela umculo wakhe nangokulalela umculo wakhe nangokwazi ukuthi khona umuntu onjengaye emhlabeni nangokwazi ukuthi uma wenza umaskandi akuphoqa ukuthi uzoze ube ufane nabo bonke abantu abamaskandi noma ngiqonda ukuthi sigqoka ngendlela ehlukahlukene emculweni khona abafaka implaselo sifaka ama-brandwood sifaka siyabhinca mina kakhulukazi kodwa kimi emoyeni wami kwafika ukuthi izinto engiyithandayo sengazi ukuthi ngathi uma ngisemcimbini ngibe into engithe kuhluka ngayo yabo kanti ngizothi ngifikelwa yileyo nto mesincika entweni ubhenguze bezenza noma entweni beyisebenzisa uyayibona lona kodwa angikaze uma ngitshela iqiniso angikaze ngibuke yena ngizibuke mina ngibuke yena ngizibuke yena lento le yenzeke nje njengoba ngisho ukuthi sengiphakathi ngoba mina isikhathi esiningi manje ngiyathungisa izinto uma ngiyocula ngivamile ukugqoka into ezimhlophe ezithungile uma ngihlehla angiyabona ukuthi umfoka molo ngale minyaka leyana yama-80s la ngizoshanga khona itekisi ebomvu ngoba ngizothe esemhlophe ngoba ngisho ebomvu yabiza wayigqoka zona impahla ezimhlophe kuzokhumbula nje kahle ngale minyaka buya ulandele nje ubuka ingoma zamfoka molo ukuthola ukuthi cha wayigqoka nazo into ezimhlophe umfoka molo manje mina lento ke ngithole sengitshelwa abantu emculweni ukuthi hayi ndoda hayi kodwa kube kuzenzakala sikhumbuza umfoka molo noma bengimlalela mina ubabhumuzi kodwa
bengakaze ngiqondane nesiqu sakhe noma ama-DVD akhe ukuze ngibone ukuthi ngempela lokho engikhona ilokhu mhlambe engingathiwa ngithathe kuyena manje ngafikelwa indaba yokuthi uma ngicula ngayenza kanye lento le ngiyocula kwimfucuzelo ngagqoka ishati lami elimhlophe bayiskipha ngapha ngisengiyalivula ngasengikhoqa ngibeka la ngathi uma ngiqhamuka nje stage abantu bajabula uma sengehlile ngiyakhumbula ukuthi ngangicela ingoma ethi Facebook la ethi Mfoka Molo khona ingoma engiyenzayo ngayenza Mfoka Molo engikhiphe ngayi-album yango-2018 ngangicula leyo ngoma uma ngehla stage abantu babuye bonke beze kumina bayakulandela manje inkinga abangibuzi yabo ukuthi mina ngubani nokuthi uzalwa ngokwamolo yini bayangitshela hayi cha kuzwa kahle ngane wathi ungakuphuli nje ulimi kodwa ngiyafisa ukuthi umuntu obukele lapha ekhaya njengoba sesakhuluma ngaliciko labo molo usesuke nje wazwa ukukhumbula mhlawumbe ungadoda nje makuthi khona ingoma kaBhenguzi mhlawumbe ukuthi mawuyidlala mhlawumbe lapha entanjeni uzichaya ngikubuza kwamolo kakhulu noma mhlawumbe ngiye ngithande le uyidoze nje leyo ngoma leyo uyidlale nje mayikhona ingoma ukuthi mawuyidlala kwamolo ikhumbula hayi cha ngoba igingi mfethu ngayidlala kodwa umsebenzi wababa uthuli uhlonipha kakhulu nanokuthi ke futhi isandla saBhenguzi bafethu asikhuluma iqiniso sitshekile akusona singabanjwa noma kukhulu ukuthi sibambe sinjengoba sinjalo nokuthi asilandela siyakhipha sona sikubekele kude yabo ugcina usale wedwa eqeleni ubonakala ukuthi usale wedwa noma uqhamuka ngathi uqhamuke njengaye kodwa thina kubonakala ukuthi awuhambi la hamba khona uyihambe indlela yakho na yezwakala ngishaya ingoma kodwa mhlambe ungakulindela ukuthi ayizoba ngendlela yena umola ayisa ngoba phela kudlala yena ngqo futhi akudlala isandla sakhe ngqo futhi awuyidoza mfethu awu mata khumbula insizwa lapha niciko Mfoka Molo awu manje usuka before ngishaya le ngoma ngiyacela ukuthi ngicacise lokho nakubantu nje ababukelayo mina kahle uBhenguzi ngiyamthanda kakhulu yabo nobabula khidwe ngiyamthanda kakhulu futhi ngiyazi ngikhule ngihambe kabami ngeze ukuthi bekungabantu abebezwana besozwana manje ingoma engiye ngithanda ukuthi ngiyidlala ngoba amaqhawe ami amabili asaphumulile ngathi ngahlanganisa le ayidlala uBhenguzi mhla uhambe ubaba uDube babula khidwe awu madoda awu Sihle neciko lapha nasibulenge studio namhlanje bathi Mkhonto Mfoka Nsele awusuka madoda awusuka awusuka awufanga wena kufinyama awusuka awufanga wena kufinyama awufanga wena kufinyama awusuka madoda Mkhonto lona awu madoda ibambe mfowethu awusekathi ngalala ngokuthula ke lapha insizwa Mfoka Madlanduna sikhuluma ngaye lapha insizwa uBhenguzi Mfoka Luthuli bathi chef ezakhala nje ubone izinto zami zayenqede bahlabeke lo bodlulanja phela hlabujikelo baqwela awusuka madoda to hamba utshela uma sengalathi inyathela ayikaze enza into ezindala mfowethu sekukhona lento yokungihlezi ngithi ngizokubuza lo mbuzo kumaciko ngithi ake ngibuze nina kwelo mbuzo lona mfowethu ukuthi njengoba njengamanje sekukhona lento yokuthi kunoqhawe lami uyayiqonda ukuthi uma kunoqhawe khona ngoba mfowethu ukuthi abalandi thina sabalandeli sehlukene njengamaqembu ePoti ukuthi manje mangiye emcimbini noma ngiyobuka mina ngiyobuka iqhawe lami noma ngiyolandela iqhawe lami mhlawumbe le nto leyo nje njengabaculi mhlawumbe abakhona endimeni kamaskandi iyanilimaza yini noma mhlawumbe iyanilekela ama inilekelela noma ngathiwa nje awuphawule ngayo lento leyo ukuthi kube khona amaqhawe emculweni hayi ngizophawula lokhu akuhlangene no-SABC nendaba akuhlangene uma kuyimina umbono wakhe owami umbono enginawo mfowethu umculo kahle futhi umnandi ngokuhlukahlukana kwawo and amaciko onke futhi mayodlala umculo awudlala ngokuhlukahlukana kwawo so akusilimazi ukuthi
kube khona abantu abathanda umculo othile nabathanda umculo othile nabathanda umculo othile. Mhlawumbe mina njengomculi nami into engingayisho ukuthi akusho kodwa kubantu ukuthi uma ulalela umkhono ungasamlaleli isigwebo sentaba. And thina sinosigwebo sentaba ngilinganisanga ngomfowethu noma ngonxakanxaka noma ngomadlandela. Thina uma kukhona la singaboni ngasolinye khona senze sure ukuthi into yethu ayiphumeli kubantu ngoba into efika ibe wrong ngokuthi khona uqhawelami ukuthi uma engazwele nomfo kaSibanibani lento besiya senixabana nanabalandeli seniyaqabanisa abantu manje yabo kanti yona ayikho wrong unganabalandeli bebhola futhi ama-team maningi kuhle nje kunjalo bakhona imbali iyagqokwa kuyajatshula udliwe ungadliwanga kuyajatshula. Inkinga manje abantu kulolu hlobo lwethu suke sithatha izinto personal. Umculo uma unje usezingeni eliphezulu kakhulu. Umculo uma unabalandeli ukwenza ukuthi uzibone nawe ukuthi if ingoma yakho icaca kulaba abantu laba abalandeli balaba bacula bagqoka izikipa zabo still bazokuthenga yabo. Akusho ukuthi ngoba abalandeli indlamleza noma balandeli igcoka melisha noma imfeze emnyama noma ujabu ngeke besakuthenga wena yabo. But into efika ibe wrong ukuthi sithathe thina abaculi lento ukuthi sinabalandeli abangaka siyenze kube into esiqhuzana ngani mestilwa ngani maxabana ngani ngoba lokho kwenza ukuthi abantu bexabane kwangempela. Igcine sisodwa ngani mhlambe siyabonana mhlambe inyama sishisa ndawonye sosandawonye. Hayi ngizwa kahle usuvela wakhe eqamagula nje usuvele wangiphendula nganeliseka kulombuzo lona. Mhlambe mangathiwa awusibekele nje lapha nawe Mkhonto ngoba insizwa eziningi zikhona uyayazi ugwento hlezi ngisho ukuthi khona obahuphe khona omkhathazi khona osentaba insizwa edlama stage wena mhlawumbe uba insizwa ukuthi mangabe mhlawumbe kuthiwa uyayibona noma ukushaya uvalo ukuthi ayi yabo insizwa ukuthi angifisi ukudlala emva kwayo ngoba ngiyayazi ukuthi ayi izosuka ingivela umgodi bese ngiphosa kona noma mhlawumbe cha ayikho insizwa ngeke ngisala ngoba nami ngidlala istyle sami. Hayi ake ngisho kanje bafo ngoba Zukalise ngabafowethu yabona bahuphe hlala naye izobe ngenayo usigwebo mfowethu futhi angibesanga bona bobabili kodwa ke phela futhi iqiniso lilaba mina ngakhulela emakhaya ngaqhathwa ngilusa lentungu ngayidlala anginalo uvalo mase kuziwa ecikweni umcimbi into eyenziwe ngazi ukuthi abantu bebone ngathi uSibanibani uzongimboza ngoba basuke bengatshayi isimo somcimbi ngaleso sikhathi. Ngesikhathi ungena ngengilinganisela mangene insizwa engamajongo eziwu6 efaka oBrentwood yabo mina ngizofika ngibe kwa7 mina ngizofaka ishirt noma nemilipi blue ngilivule ishirt ngilidedele ngilibambe la ngilivule lisakazeke ngithi already lapho lento abantu ade beyifakile abantu bese bazi image yabo sengehlukile kuyo sophumisa ukuthi abantu beconcentrate kimi manje mina ukuthi ngiza nani njengoba mina ngihlukile yabo bese kuba ukuthi ingoma mina engena ngayo angivamisile ukungena ngengoma esheshayo stage ngingena ngengoma slow ngenzela ukuthi abantu ngoba bekade sebephezulu bebuye bonke behle bese phansi benxapha abanxaphayo bejabula abajabula kodwa into engiyazi nengisiqiniseko sayo ukuthi basuke bezoyibeka indlebe belibeke iso ukuthi lolova lo njengoba khona manje uza nani and into eyenzakalayo mina mangifika ngingena ngengoma slow ngidlala ingoma yothando ngiphume ngengoma yomsizwa ngazi ukuthi nje ngishiya wonke umuntu uyazi ukuthi ngoba phela lapha kuma event kusuke khona abantu besifazana badingayo uthando khona insizwa zangakithi emakhaya ezikufunayo umsiza ukuthi ukufeze ukuthi unabo uyibona noma uthiwa bakho abukho emsizweni yabo konke lento ihlangene ngifika ngene ngengoma esilova noma esitsotsana ngoba ngazi ukuthi yabo bese ngibuya ngithi ngothanda yabo jabulisa abantu besifazana bese ngiphuma ngengoma enamandla kwenzela ukuthi wonke umuntu atho aneliseke ngoba emculweni unikeza abantu izinto abantu abahlukahlukene into izinto zakho wena oyiphethe so mina umcimbi ngifike ngwehlise ube ku level yami ukuthi abantu bebuke mina nekezinga lami engilona bengabuka ukuthi bekade ngidlala bahuphe noma bekade ngidlala isigwebo noma bekade ngidlala ba ngothi ngiphuma kodwa bebesho ukuthi leyafanele ngishaya ingoma ngamanye amagama into eshoyo ukuthi uyazama ukuthi audience uyicontrol noma uyibambe ibe kuwe angizami ngiyenza yabona futhi ngiya-engage nabantu mina mangabe ngiphefumela ngizwa abantu asebeke bengibona ukuthi ngokubuka nezakho komphucuzelo ongizwe umculo ngimcimbi engihamba ngiya-engage nabo kuneziqubulo zami engishoyo mangiseseje abazishoyo bona black kimi mhlawumbe bezisho ngingakazisho ukuze nikwazi ukuinteract so mina mangiperforma kanye nabantu yabo angifike lapha ngigaqaza ingoma ngiphume ngihamba
uhambe ngiyabona ngizwa kahle bafethu mhlawumbe mfethu mangimo ngakhuluma nje ngeinsizwa osuke wasebenzisana nazo neinsizwa safisa ukuthi mangathiwa kuyenzeka qhubeka isikhathi uyafisa ukuthi ukusebenze nazo noma ngabe kuthiwa akusezona ezamaskani noma bekuthiwa sekumuntu egcwele omunye umculo kodwa mawusho yabona ngiyafisa ukusebenzisana nensizwa ukuthi bese futhi usengeke ngasebenzisana nensizwa ukuthi noma ngiyafisa ukusebenzisana nentombi ukuthi kubantu engifisa ukusebenzisana nabo mfethu wonke umuntu onenhliziyo ekhululekile nomuntu ohloniphayo umsebenzi wami ngoba angikhethile ngaphandle mfethu uma kuwukuthi kunezinto mfethu uyabona mawulalela ama-album abaculi khona umuntu okegqanga ngengoma eyisayo edelela omunye umuntu 99 ngingakuthanda ukusebenza nomuntu onjalo futhi ngoba mina ngizile izinto zomunye umuntu gcina sewukufaka manje nawe la ngesikhathi umuntu eba nenkinga nabantu nawe ngoba uhamba naye ugcina unenkinga ngiyabona nabantu anenkinga nabantu wena usuke kumsebenzi abanye abantu aba-understand izinto bethetha ngolaka yabo usuke kumsebenzi usunhlanganisa sosikhathi nehlukana mhlawumbe anijwayelele mhlawumbe umuntu umtholile ithuba lakho uthi hayi mfethu ngicela ukuthi sibambe la ingoma iyahlanganyelwa vese kodwa-ke ey'nsizweni esengingasebenza nazo nengisebenza nazo ikakhulukazi uyena ubahuphe awusuka sentambo awusuka basale khansela ngitshela ngivele ngamafresh abantu engiphila basale khansela umzulu wanyathela nqaka sanda magubane bese kuba-ke omunye umfowethu wenza i-gospel abathi uMasudi oshaya i-gospel nje impela nenkosi ukuze ukuthi uNkulunkulu useduze kwakhe so abantu engisasebenze nabo mfowethu nomunye umfana yangakithi emakhaya omncane nje engimkhulisayo thi umboqo nje umboqo yes sengisebenzile nabo mina-ke futhi ngivulelekile kakhulu umuntu esiphazame ukusebenza naye sivinjwe lezi zinto ze-lockdown kube usithebe esimadeni mfowethu kuthi naye wangakithi obuka kwaba ubaba uncumane mfowethu kahle abathithile siphazanyiswe nje izimo zokuthi nakho izimo kanje kanti umsebenzi ngale ngasese siyaqhubeka sisebenza kube le kodwa ngicabanga ukuthi kuma-album elandela le ezophuma bazobe bekhona kanjani cha hayi ngizwa kahle lapha ngane yawethu mhlawumbe igama nje ongalisho umuntu omncane osekhaya ohleli njengamanje ubukele efonini yakhe noma ngabe ubukele kuphi la ubukele khona ongalisho kuyena osafisa ukungena endimeni kamaskandi osafisa ukuba umculi kamaskandi mhlawumbe into ongamyala ngayo noma mhlawumbe into ongamphathisa yona noma ongamtshela yona mhlawumbe ngingayini ngoba omunye umuntu engasho ukuthi mhlawumbe ngaphambi kokucula uqala ukugxila esikoleni mhlawumbe ngaphambi yini nje ongayisho kuye yabona umuntu osafisa ukuthi angene kule ndima kamaskandi ongamyala ngakho futhi bafowethu lapha ekhaya noma emahostela noma kuphi emasabhavu noma elokishini ngisho emjondolo sikhona futhi into ebalulekile empilweni ukuthi ube umuntu ophilayo ukusokola nokuswela mfowethu akuyona inkinga kuba ama-decision akho ukuthi wena uthathe inqumo enjani ngempilo yakho umuntu ofuna ukungena emculweni kumele kuqala azithole ukuthi ungubani ngoba emculweni sibaningi uzogcina uyibona engathi kurathi umfana nomkhonto okurathi umfana noqhosha okurathi umfana nosigwebo ugcina ungazazanga wena ukuthi ubani manje awusazazi qala uzazi wena ukuthi ubani ukhumbule inhlonipho yakini ukhumbule inhlonipho yenduna ezikuphethe nje emsizweni washaya ukuze into oyenzayo emculweni iphumelele uphunyeleliswa ukuthi insizwe uyazazi uyawuhlonipha umhlaba abantu uyabazi ukhule ngomsizwa nawe ayikho into ekuvimbayo ukuthi ungacula kodwa yazi yini enye into-ke ikakhulukazi limaza engeke ngiyibone limaza abaculi abasafuyayo noma abasebancane ile nto yokuthi wonke umuntu uyafuna ukuthi uma eqhamuka abonakale nange umuntu eqhamuka nange umkhonto Nsele nali gentleman eqhamuka yabo kanti kuba gentleman kuqala enhliziyweni yakho ukuthi wena ubaphatha kanjani abantu besifazane ungaba yisoka futhi kodwa ungabashiyi bekhaya yabo kube ukuthi futhi ube yinono ukuba yinono bafowethu ngiyafisa ukuthi ngigcizelele lento ukuba yinono kusho ukuba clean akusho ukuthi ugqoke impahla ebiza kangana because into elimaza abantu ikakhulukazi into elimaza abantu ukuthi afuna ukugqoka izinto ezigqokwa indlamulethe yabo afuna ukugqoka into ezigqokwa elisha linganisa ngabo bafowethu ngoba bona bafowethu balapha ku spotlight bama ambassadors enkampani ethile enkulu yabo so ngesikhathi ufuna ukwenza lokho wena uright ufuna into enhle vele ngoba yinhle kodwa buka wena kuqala ukuthi uyak-affordani ukuthi wena ungaqhubeka kanjani
if lezi ndaba iqhwa isibizi ukuthi unga-afforda ukuba nampheya awu-4 ecathule ehlukahlukene ezibizayo unga-afforda ukuba no-penthood abawu-4 abayimbala ehlukene yabo bese kubuka ikini ukuthi lapha ulala ku-2 room ohlelekile o-right esingathi masifika sithi ndoda uyasebenza kuyabonakala or ungena endlini kahulumeni yabo ziningi kakhulu izinto ofanele ukuyibheke uma uzoba umculi usuke uzoba yi-leader yomphakathi qala wangakini okwakhe ngiyakuzwa but let's izwe sivela ke qamagula lapha eSouth Africa ngendlela ebeka ngakhona ngiyajabula ke futhi ngiyathanda mangabe ikhuluma ngendaba yokuthi ubunono akusikhona ukuthi ngoba ugqoka impahla ebizanga kanani kodwa kusuke kusho into oyigqokile nje ihlanzekile noma iclean asikeke lokho bafethu ukuthi sitshela ukuthi ke kufanele ukuthi ngithwa nginono kufanele ukuthi ngigqoke impahla ezibiza kakhulu ngoba lokugcina sekwenza ukuthi mhlambe umuntu egcina seganga engene ebugebengini esimanga sokuthi uzama ukumaintain lempilo yokuthi ufuna ugqoka impahla ezibizayo ukuze kuthiwe yinono ngoba sewumculo buka nje mina mfowethu afake all star sharp clean angifuni ukuvala kodwa njengoba uveza ugentleman bakho nje ngiyafisa ukuthi ngibuze ukuthi usuthathile ngoba njengamanje ngiyazi kodwa intombi eyibukene ezofinde futhi izisho zithi nayo ngiyafisa ukuthi ngitsho yena enkaba ukuthi yabo noma ngiyafisa ukudibana naleli gentleman leli mhlawumbe khona kuyi crush manje yabona mhlawumbe manje crush yabo ukuthi manje mina ngasemeli mode yabo ama crush amazi umuntu wethu basikhuluma ukuthi yabona nge-crush sikhuluma ngomuntu wethu onesifiso kodwa ngazasondele ufisa ngathi ngazasondele kuwe kodwa akekho weduzane nawe yabo angiyazi mina nginama-crush amaningi amanye ayangitshela kodwa ke mfowethu elimi ngiyikhohliwe sithathile futhi ngiganiwe nje ngashadelwa ilanga libalele zazikhona iy'nsizwa futhi awu la gcina ngokuduma selina ntambama ukuthi ngane intombi kwakuyintombi kodwa ke lapha kulo muzi engiwakhona mfowethu siyagana sazogana nje futhi siyagana nje asinankinga akekho umuntu mhlawumbe yimi futhi ngiyadosana nomfazi yedwa kuseyini insizwa zalini nje ziyaqhuba nje kodwa uzolunga inkinga ukuthi ngithatha isikhathi ukwenza izinto ngoba ngisuke into ngifuna ukuyenzisisa ngengane manje 10 years usengaphela bese uyaqhubeka mase ngiqede kahle zonke izinto ayi lizwileke wentokazi lapha ekhaya ukuthi insizwa ithi ngisangawafaka ama-CV kodwa nazi ukuthi usekhona umamdala sazi ke noma akashaka ebulana hayi bosi mfowethu ngifuna ukuthi sibuke lapha endaweni yangakini sibuke ekhaya ukuthi i-support noma izinga lokukuseka kangakanani ngoba siyazi ukuthi kwesinye isikhathi kuyenza kuthola ukuthi ngisho umuntu ohlekisana naye akayithandi indaba yomculo noma akayithandi into eyenzayo emedia ngoba ukuthi lento le ihamba iveza kubantu lento le iyakudumisa lento iyexpose gcina yenza ukuthi manje mina ngingasabi nasikhathi ndawo mhlawumbe izinga lokukuseka emphakathini mhlawumbe izinga lokukuseka ekhaya likangakanani ndaba mfowethu angazi mfowethu ukuthi abantu basemeli umuntu wokuqala nje ngababonga ngoba abantu basemeli umuntu bangeseke ifika kimledo yabo mina umuntu opholile kahle kahle umuntu ongekulindele ukuthi khona ngathi uyayenza phambi kwabantu yabo kodwa isifikile basinika isikhathi bangilalela banginika uthando bangigxeka bangincoma bangikhulisa bangeluleka abantu basemeli umuntu mawusakhuluma ngabo mfowethu angazi ngababonga ngani kukhula bangenzele khona kuyimanje nginayo ne-award ibo bebevota before nje akufuna ukuchaza kakhulu ngoba kuye kube ngazi ukuthi uyachoma nakusocontest unayo oyashikile emculweni kodwa ngingeke mfowethu ngikiyeke ukubalula ukuthi egcekeni ekhaya kwethu endlini sewa yonke umuntu umama Mgengo ongizalayo waqala wangayithanda lento ngoba azi ukuthi abaculi bayafa abanye bayabhunguka abanye bagana bebe lentombi eningi kwasho ukuthi into ifikile wezwa naye ngabantu manje befona ngapha nangapha la ngidlule khona ukuthi ayigcoma lakho ledlule la so kama lakho ledlule la kufanele akwenza ukuthi waqala manje wathi ngane yami wandlasa phansi ngiyaxolisa ngiyakwemukela ukuthi uyilento oyiyona wakunika isibusiso bese kuba inkosikazi wami la ngikhuluma ngayo yabo nje ngibona ngiclean bengivele ngiclean kodwa yena wafika wa-eda yabo baba nkosikazi mangele hayi mama tusi lama ngihambayo
Hayi uhamba yena urazi ngoba uhamba yena lo ngizalayo bakanje izinto zirathi futhi lo mfowethu ngiseke kakhulu bafo abantu basekhaya ngiseke kakhulu abantu baseMelmoti ehlabathini isigodi la ngizalwa khona engikhulele khona engedose khona ehlamba nyashe emfuleni la bengiphuza mina nginkinga ngoba ngisasho nansi ihlahla zendawo izintaba zezelanga kithi umfula inhlanze esemanzini ayikho into engangisaphothi emculweni ngendlela engiyembona ngakwenza ngayizinto bese kuphumela ngaphandle ngokuhlala ngwamakhutha kwamakhuji selokishini nomaskandi lapha waziwa ayongenda baya kodwa ngifike kanye khona bonke abantu beza futhi bathanda engiyenzayo nginabantu lapha abayi-branch abanamandla ngendlela exakile abangisapotha abaze bangakhela ngisho izinto abazoyigqoka bona ngokuthi bathanda umsebenzi wabo. Hayi kuyezwakala asikuqhumezele futhi sincome kakhulu ukuthi umuntu mangabe nekhono njengoba ekhuluma nje umfethu lana ukuthi ikhono masuke lifikela kusuke ukhona isidalwa esikhona esivusa ikhono lakhe kuyena manje akubalekile wena ukuthi mangabe ukhona ekhaya bese ukugxeka lokho noma bese ukuhlaba lokho engathi wakhipha isibusiso ukuze impilo yakhe iqhubeke phambili ngoba leyo khono lakhe esuke nabo suke ukhona isidalwa esivusile ukuthi libe khona iqhubeke phambili akuvele nje kube into ukuthi ngivele ngathi manginemali ngasengathi ngisuka ngihambe ngesitulo yabo mfethu ngifisa ukuthi nje manje ukhulume nomuntu oqalayo ukubona nomuntu nje obeqala ukuthi ezwe ngomkhonto namhlanje ukuthi yini mhlawumbe angayilindela mayengahamba mhlawumbe ayodownload ingoma zamkhonto mayengahamba mhlawumbe abone umkhonto emcimbini mangathiwa kenze uhlangana nezingoma zamkhonto noma udibana nomkhonto yini angayilindela yini omthembisayo mhlawumbe yazi ngishaya amahloni kancane makhuluma ngabantu abasazongazi abangakangazi kodwa mhlawumbe amahloni angishaya yindaba khona into eqala ukubona mhlawumbe abahleli kanje ozobe eqala ukubuka nje uyaqala nqa ukubona amahloni ngishaya indaba ukuthi abantu ngiyabahlonipha futhi imisebenzi yami engiyenzayo nje ngempilo ngisebenza kakhulu abantu bama-customer noma indeni umuntu ozothi nje namhlanje awuthi ngidownload ngicheck noma yiphi i-digital music store ngiyatholakala ozothi nje awuthi ngidownload umkhonto ngimlandele ngimbheke uzothola uthando into yokuqala nginalo uthando kakhulu okwesibili inhlonipho nesizotha okwesithathu kunezinto ezilulekayo engiye ngizenze ngiculayo ezakhayo umculo ngokwami uyakhisa imizi yabantu awudilizi imizi yabantu awuxabanisa abantu bese ke futhi kuba ukuthi ngiyazazi vele mina ukuthi nginogazi kubantu uzomthanda nje umuntu engibona engakayezwa ngemisebenzi engiyenzayo kodwa nje umuntu afuna kulindele ukuthi nginsizwe njengoba nginsizwa nje ngasemakhaya qhathiwe mfethu adlala induku ngile diphini ngenza izinto eziningi kakhulu so kukhona lapha khona okona khona ukuthi ngiyashinga nginsizwe kodwa inhlamba ngisebenzisa ukuthuka angisebenzisi futhi angikuthandi into eyenziwa abantu ukuthi umuntu umbize ngesici sakhe awazi kahle ukuthi akazidalanga sona mina ngokwami njengomculi mina ngiyilida yomphakathi ngiyilida South Africa ngiyilida njengoba ngingumculo professional so izinto eziningi ezinye njengalezo nje ngiyangigxeka kakhulu ize noma mhlambe kungafiki kubantu bonke umuntu ungambizi ngesici ayisona wazi kahle ukuthi akayidalanga bakithi kulokho ayikhona sengeke ukuciko lapho mangabe umuntu esefuna ukuthi manje asebenzise ukuthi umuntu udaleke kanjani impela ngiyakwazi ukuyishintsha lento angayikhethelanga yona kanti futhi ngiyayiqinisekisa bafethu ukuthi thina samaciko ngaso isikhathi asokwazi ukuthi njalo moya emcimbini njalo moya we-interview sekukhona umuntu oqalayo nqa oqalayo ukubona isikhathi wena usujwayela ukuthi mina ngisenendaba nabalandeli ngisamahlonipha abantu bavele senginemali noma vele obavele sengi-right empilweni akubalekile kusukwenza ngoba usukulimaza igama lakho lo muntu ozokubona lapha eqala ukubona behlezezwe ngabe kuthiwa lo mfana uyiphethe kahle lo mfana uperforma kahle lo mfana uyabahlonipha abalandeli seyohambe tshela abantu ke manje ngabe seliyalimala igama lakho yabona emphakathini kunjalo kodwa ngifisa ukuthi njengamanje sisivala nje utshele nje abantu emakhaya ukuthi umuntu ofuna ukuxhuma nofuna ukulandela engakuthola kanjani yabona ofuna ukudownload ingoma zakho nofuna ukuyithenga umuntu ufuna ukuxhuma ngenza kanjani ofuna ukuthi akulandele into yokuqala siqale ngenamba njengoba bengikhohle indaba yenamba izinamba 060 978 2430 WhatsApp lo uyafona futhi 060 978 2430 umuntu wabantu mina kuphela ngaphandle umuntu maye ngiphoqa enza into engibanga besamphendula mhlawumbe ikhathi zokufona kuleyo namba kuyafona nje noma nini vele mina ngisebenza ngabantu ngihlale semgwaqeni kuyafona noma yini mfethu ngala noma ngasikhathini ngisho ngaphuma la manje ngifike ukuthiwa ngipaka imoto eceleni la anginankinga bese kuba ukuthi ke ku Facebook uMalusi Mkhonto
Malusi Nsele Mkhonto bese kuthi in brackets gentleman bese ku Twitter @Mkhonto G bese kuba Instagram Mkhonto Nsele YouTube noma ekuphi uzothi mawuthi Mkhonto Nsele akekho omunye uzomthola uye lo khuluma naye namhlanje ngeke uzimthola omunye yimi cha ngoba sihleli neciko awudonse Mkhonto sesivala nje uyidonse nje intambo sesivala njengamanje sesiphuma nje ngaphela abantu abanye sihleli neciko lana sihleli nomuntu siyakhala isikhala esedleni isiginci isho njalo rest bakithi awu kuphuka Mkhonto awu ngiswa kahle mina Emina kulaletsiza ikhola kinjena awusuka kancane izipho zami hayi esamile esamile bayabona ukuthi udlala kanje skin awufosi anikhala esandleni nje intambo Mkhonto lehleli naye South Africa Emina kulaletsiza ikhola kinjena Emina kulaletsiza ikhola kinjena suka Emina ngememoto ekawa makuthi kuphuka Mkhonto ngememoto emina promeno king emumana kinjena awusuka madoda Emina kulaletsiza ikhola kinjena ayi kwethu udlale intambo udlalele phansi sengivala nje nami sesivala sesiqede njengabantu uhlela akuphethi la ke lapha South Africa kuphela isikhathi ngabe sisaqhubeka mhlawumbe sihlale la insizwa sibuze neminye imibuzo futhi sibuze yona kodwa ngoba isivezile ngiwachazayo ukuthi mawufuna uyiqhuma usungayilandela nje uyithola khona umzukulu kaVendle kaphuka kanje nganduku umzukulu amaqhazanya kanye akagabhuza ngalobe isikomo sengumsika nehlobo useyavalelisa njengamanje Nsele kahle kakhulu bese sithi siyathokoza bese shena ke mawuthi uyaqala ukubona luhlelo namhlanje siyacela ukuthi usilandele lapha zokuxhumana ku Twitter, Instagram, ku YouTube, Facebook uyasearch nje uzulule nje Studio TV bese ubhalisa zokucika uzobe uswabona ke ama interviews ehlukahlukene TV le yabantu TV le yaqinile TV ahlangothi le siyathokoza